Naš poznati glumac Dragan Marinković Maca na jednoj crnogorskoj televiziji komentarisao je skandal koji je izbio pre nekoliko godina kada je fudbaler bez dozvole delio eksplicitne sadržaje vezane za Jelenu Karleušu. Pevačica se odmah oglasila na društvenoj mreži i oštro odbrusila glumcu. Onaj vranješ fudbaler kad je bio skandal, kad je izjehao gospođu Karleušu, tad sam napisao na društvenoj mreži Draga JK, posle J nema K, tako da ne znam šta se sad kaješ, rekao je Maca na jednoj crnogorskoj televiziji. Jelena na ove reči nije ostala imuna te se odmah oglasila na društvenoj mreži Instagram. Nije problem ološu kad neko izješe gospođu, nego kada je krišom slika, preti, ucenjuje i na kraju te slike pošalje novinarima jer je odjeban. Smradovi kao ti u tome ne vide problem jer ti isto to radiš, samo što ne ješeš ovakve gospođe pa nemaš šta bitno da šalješ medijima. Da te podsjetim i da si posle ovakve bedne izjave prišao da mi tražiš da ti se slikam sa ćerkom, ako se ne varam, pa sam samo okrenula glavu da te pred njom ne bih pljunula, napisala je Jelena pa se obratila svima kojima je ovako mišljenje normalno. Svi vi kojima je ovakav ološ, faca i legenda, želim da vam se desi isto. Podsjetimo, pop diva je u više navrata javno govorila o sajber nasilju, te je nedavno podržala peticiju da neovlašćeno deljenje intimnih snimaka postane krivično delo, a uz to je objavila i poruku u kojoj je iznela potresne detalje pakla kroz koji je prošla.